Hlekani mingisero mngana lona FM na kwa hlekanisa kwa ngisela stage le jurko ka hlekana skora na motla kwa mkela mingisero me no kwa Afrika Wa Vulavula ekutisela wona tricks suka halino a Ben Store ile gyani amasingita mall ila inga kona hlekana lo itakutisela nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wo melerisiwa gachin hiye famba ko na yena komshani man sungula njala le mingisero mngana lona FM makomba ndlela hisungula vikile ruwani hi tsanile tani hi vatirhi va Munghana Lonene FM endzhaku ka ku lahlekeriwa hi mutirhikulori mutirhikulori loyi a nga hundza emisaveni a tirhelaka nongonoko wa tiko wa xitleli seke loko a hundze emisaveni i hlangana njhani na mina sweswi ni nga tshama la i hlangana na muhumelerisi wa mehe Ncindani Eric Mabasa se yo mhaka mi kuma ku sweswiwani ni kha ni famba na gaceni se Ncindani Eric Mabasa i wun'wana wa vanhu lava loko ho tshika hi fanele hi va khoma xikatla a hi fanele hi sindziseka ku va hi khoma xikatla tanihileswi na yena a nga tsikeleleka swinene hi xiyimo lexi xi nga humelela hi ndlela leyo mingiseri wa mehe se na ku pfumela ku ri na n'we tanihi vayingiseri va hina na rixaka hi ku angarhela mi ta hi pfuna ku va hi hundza ka xiyimo lexi xo tika lexi hi nga langutana na xona ongeti Jehovha a nga endla va ka Mabasa hi tintswalo leswaku va kota ku tiya eka nkarhi lowu wo tika se namuntlha loko ku ri musumbunuko ku tetani mingiseri wa Munghana Lonene FM sikunkulu ka vadyondzi lava va nga sungula xikolo 12 wa malembe lawa ya nga hundza namuntlha va vele ku tsaleni ka xikambelo xa vona xo hetisela eka dyondzo ya masungulo se hiyo mhaka namuntlha hi ta va hi kha hi languta matitwelo ya voho hi nkarhi lowuwani wa ku tsala swikambelo na ku loko va kha va tsala swikambelo va kutani xina swi nga va swi vula yini eka vumundzuku bya vona se mhaka nkulu laha mingiseri wa mehe hi leya ya ku loko hi tshamele hi kutani i nguva yo tika leyiwani ku na swiyenge swo hambanahambana swi nga le ku kombeleni ku tanihi vatswari hi hoxa xandla hi ndlela leyi tanihi rixaka hi hoxa xandla hi ndlela leyi se namuntlha hi na vativi lava na voho va nga hundza ka gondo leri va nga ta hi nyika swifaniso xa ku loko se xiyimo xi titani hi hundza njhani ka mhaka leyiwani hi pfuna njhani ku vadyondzi kumbe vana va hina va hetelela na vona va humelela loko swi ta ka timhaka ta mintirho ya voho ya tidyondzo loko va kha va langutane na swikambelo hi ndlela yoyoleyo se i yin'wana ya timhaka leti hi nga ta va hi ti langutile mingisero Munghana Lonene FM eka nakona ku va hina Afrika Wa Vulavula nhlekani lowu ngopfungopfu ku ri timhaka tetiya ta ku va hi kota ku va hi tiyisisa na ku vona leswaku vadyondzi kumbe vana va hina va hetelela va dyondza va huma kumbe va humelela hi ndlela yoleyo se yimani ku byela leswi ke leswi na va ku sungula swona hi leswiwani loko swo famba ku ya hi laha hi nga swi kunguhata koho na gaceni hi ta va hi kha hi bula na va hofisi ya MEC mavunguluru lera makhanya hi twa ku va lulame ku fika kwihi loko swo famba kahle ku ya hi laha hi nga swi lulamisa koho hi ta bula na tatana Elijah Mhlanga hi twa ku tanihi ndhawu ya dyondzo ya masungulo ve le ku kandziyeni kwihi ve le ku voneni ka yini kambe ke hi nga se endla sweswo hinkwaswo a hi yeneni ka nkulukumba loyi khale ni nga se n'wi vona ni n'wi vona sweswiwani endzhaku loko se hi kha hi fika ka nguva leyi ya timhaka ta swikambelo hi ndlela yaleyo loyi namuntlha ni n'wi teka a suka ka ndhawu yin'wana va ri i Legends Path Academy se hi ta bula hi yona nyana kantsongo kahle Legends Path Academy i yini kambe a ni lava hi ta sungula hi mhaka leyi nga va rhambela yona ngopfu laha ku nga mhaka ya swikambelo mina loko ni va tiva a ni ri dyondzisa Hanyani Thomo vona va ri nhloko ya xikolo xa Masiza ku ka ku pasiwa loko va ku na ti 100% tlhelo leri hi nga ka ro hi titwe a xikolweni xa Masiza ku nga ri Masiza xa ka N'waxinyamani Masiza xa hala ka emakhuva kumbe Mbawula va ta hi byela yimani hi amukela tatana Sambo ni dline va handla masters a ni tivise va le ka doctorate kumbe njhani ni nga ta ku tatana Sambo ku ri ku se i dokodela hi ndlela yaleyo tatana Sambo ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene inkomo mahashi khensa ku amukeriwa ni mi twela kule yimani va hi twa ku va hi pfuna njhani ku hi kota ku mi twa kahle hi ndlela leyo mingisero Munghana Lonene FM komba ndlela na ku Afrika Wa Vulavula eka hi ku tisela vona kusuka halino a Giyani hi lava kota ku va hi bula na vona hi twa ku loko xiyimo xi titano
xana xi nga va xi vula yini loko swi ta ka timhaka ta minkarhi leyi ya kumbe nguva leyi ya swikambelo hi ndlela yaleyo hi ku hi laha swi nga na nkoka ku va hi hetelela hi twa ku xiyimo xa swikambelo ka vadyondzi va lulameke ku fika kwihi hi ndlela yaleyo nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela ku rhamba na wena miyingiseri wa ku kwala u nga ko hi rhumele hungu u vona ongeti hi nga hoxa njhani xandla xa ku vona leswaku vadyondzi lava va hina lava va hetelela va humelela kumbe va fikelela milorho ya vona loko swi ta ka timhaka ta swikambelo hi ndlela yoyoleyo se mhaka leyi lava ku bula hi yona va ha ri ku ni lunghiseleni ka swin'wana laha ku hi ta kota ku va hi twanana kahle na tatana Sambo veri va suka leyi vengeri welcome to where legends are made au ya hi ta swi twa namuntlha ko ku endleka yini kambe mhaka nkulu miyingiseri wa me tanihi sweswi ni nga ku byela hi va hi kha hi lava ku languta ku xana hi nga va pfuna njhani vadyondzi ku va va kota ku humelela eka xiyimo lexi va nga langutana na xona ku nga xiyimo xa swikambelo hi ndlela yoyoleyo hi nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela leswaku hi ta kota ku va hi kota ku twa ku kusuka sweswi ku ya mahlweni hi fambisa ku yini ngopfungopfu loko kha hi languteka xiyimo lexi hi nga langutana na xona xi nga xona xa vadyondzi lava hi lavaka ku va hi bula na vona hi ndlela yoyoleyo nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela kasi ke yin'wana mhaka leyi ni nga tsakelaka ku va hi bula hi yona i ku van'wani va vulavula hi timhaka ta ku vafana lava va rugby ku nga the Springboks va hi yimele kahle ngopfu loko swi ta ka timhaka ta mafambele ya swilo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti vulavulaka ngopfu hi timhaka ta matlangele ya vona se swin'wana swa leswi kumbexani a hi ta tsekela ku twanele ka wehe ku n'wangulo wa wena wu ri yini kasi kwala ku heleni ka vhiki hi vulavule na hi timhaka ta ku va ku na un'wana wa vateki va mahungu na ye a nga teka xiboho xa ku vutisa ku mukhanselara loyi hikokwalaho ka yena ya kha famba hi movha leya ya manyunyu na swa ku nga swivutiso swin'wana swo kasi loko no va ni ri mutirhela mfumo swi vula ku ani loko swilo swi nga ri ku fambeni ka ndhawu leyi ni tirhaka yona hambi ni ri mutirhi ni nga xavi tintangu tintshwa loko ni xava tintangu tintshwa va ta ni vutisa ku hi ni ndhava xava tintangu tintshwa ku ve swilo a swi le ku fambeni laha hi nga kona ke se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku va hi kota ku va hi bula to ku ya emahlweni loko hi kha hi languta ka nongonoko Afrika Wa Vulavula ka vhiki ro hetisela loko hi kha hi kongoma ka Xitsonga Music Awards ya vu 18 leyi nga ta rhurheliwa le ka masipala wa Greater Tzaneen se hi laha hi nga ta va hi ri koho vhiki leri hi ta kota ku va hi tisela yin'wana kumbe swin'wana swa swiphemu swa minongonoko hi ku tisela swo hi kha hi langute eka timhaka ta ntirho kumbe ka hi langute eka timhaka leti ti fambelanaka thwi na vukorhokeri lebyi hi nga langutana na byona ku hela loko ka vhiki hi ndlela yoyoleyo tata Nsambo swi tikomba ongeti se hi nga twanana a hi sunguriseni inhlekani inhlekani muhaxi na le ka vayingiseri Munghana Lonene a khensa swinene ni kombela va kokela xona xi tshunelanyana le va nga kona va ta kota ku va hi twa kahle a hi sunguriseni futhi a khensa swinene i khala ni nga se mi vona mani lexi ni tsakisaka ku mahari sweswi ni nga mi dzinisa xiswona no inkomo muhaxi na le ka vayingiseri lavanene ahe na mina ni khensa ku mbona ya i khale na mina hi nga se vonana ni mgcine mari hanya nthoma inkomo a hi sunguleni la i nkarhi wa swikambelo lowa loko ku te tani a xikolweni a hi sunguleni kwalano hikwaku loko ku te tani a swikolweni mi va mi kha mi endla yini loko vana va kha va sungula ku tsala swikambelo hi ndlela leyi loko vana va kha va sungula ku tsala swikambelo hi ndlela leyi swi nga xiswona namuntlha hi ri vadyondzisi hi yima na vona hi timbilu ta hina ni moya wa hina hinkwawo hi ri karhi hi va navelela leswinene swi tsundzukeni ku tsandzeka ka vona ku tsandzeka ka hina hikwalaho loko hi ri karhi hi tirha na vona hi va navelela swa kahle na leswaku va humelela ka swikambelo swa vona se hi swihi leswi mi swi endla ku vona ku leswi mi nga swi endla lembe hinkwaro swa humelela loko se va tsala swikambelo loko hi kha hi nyika xikombiso xo fana na le Masiza laha a mi swi kota ku vana va pasa hinkwavo fu
ivi mizemiyana leva va sevengwana sweswo muhaxi xikambelo xi bakiwa ku fana na magwinya loko hi sungula loko lembe ri sungula hi sungula ku fana na magwinya loko ma hoxiwa ndzeni ka oven ya vupfa se hi sungula na vana hi ri karhi hi ri na ti-goals leti hi nga na tona kumbe ku navela loko hi nga na kona eku heteleleni sweswo swi endla ku hi va na ti-plans ta hina leti hi ti vekaka leswaku hi swihi leswi hi nga swi endlaka leswaku vana lava eku heteleleni ka lembe va kota ku pasa mara hi ri karhi hi endla swoswoleswo loko kwala ka xikambelo xa hafu ya lembe hi va se hi kha hi swi vona ku ya humelela yini eku heleni ka lembe loko hi ri ma-principal na vadyondzisi hi nga swi koti ku swi vona sweswo a hi ndlangi swona loko hi sungula lembe so ha va lulamisela kwale ku sunguleni ka lembe na la xikarhi ka lembe loko se lembe ri le ku heleni hi laha hi tekaka miehleketo ya hina na ku navela ka hina hinkwako hi ku veka eka vona mina leswi a ni swi endla tanihi nhloko ya xikolo loko se lembe ri ya ku heleni a ni teka nkarhi ni va khongelela hi ku tiva ku masungulo ya vutlhari i ku chava xikwembu ni va khongelela ni vitana na vafundhisi hi va khongelela hi ku moya yi tele leyi endlaka leswaku loko vana va nghene xikambelweni va nga koti ku performa leswi va swi kunguhateke ekusukela loko lembe ri sungurile hi leswi a hi swi endla mara hi ta va hi chivirike swinene la xikarhi ka lembe swi tshembisa leswaku hakunene loko mbuyelo wu ya hela hi ta va hi ri na mbuyelo wa kahle kambe loko ku ri nkarhi walowo wa swikambelo mi langutela nseketelo wa muxaka muni kusuka ka vatswari hi ku nako ku hetelela ku va na mintlhontlho ku ya hi van'wani va vula ku swin'wana swi hetelela swi kavanyeteka le makaya leyi mi tirhe kahle lembe hinkwaro sweswi nkarhi wa xikambelo kambe loko mi nga kumi nseketelo lowu kumbexana mi va ku mi wu languterile kusuka ka vatswari swi hetelela swi kavanyeta minongonoko hinkwayo leyi tsundzukani ku ri vana va kota ku dyondza kahle vatswari va fanele va nghenelela swinene eka tidyondzo ta vana va vona se hi sungula ku vulavula na vona kwale ku sunguleni ka lembe hi kombela leswaku va seketela vana va vona hi tindlela hinkwato loko se xikambelo xi karhi xi sungula ku fana na namuntlha hi kombela vatswari leswaku va seketela vana lava va hunguta na mintirho leyo tika leyi vana lava va yi endlaka le makaya ku endlela leswaku va va na nkarhi wa kahle wa ku languta eka timhaka ta xikambelo na ku hlaya tibuku so hi leswi hi swi languteleka ka vatswari minkarhi hinkwayo vulavula na mutswari loyi a nga na n'wana sweswi a nga sungula ku tsala xikambelo mi va byerile ku va hunguta mintirho leyo tika hinkwaswo leswi mina ku za ni mi rhamba tatana Sambo i ku na swi tiva ku a mi swi endla swo humelela swo leswi se vulavulani na vona ni kombela hi minete leyiwani mi va byela vatswari lava ku va nga endli leswi a va endli leswi ku endlela ku loko se ku ya vuya mbuyelo hi ta tsaka na vona eka vatswari hinkwavo lava nga na vana va nga sungula xikambelo xa ka matric namuntlha hi la ku mi khongotela na ku mi khutaza leswaku seketelani vana va n'wina loko va ha ri karhi va tsala xikambelo lexi mi tlhela mi va navelela ni ku va khongelela leswinene marito ya n'wina ya ku va khongelela na ku va khongotela na ku va khutaza ya vula swo tala eka vutomi bya vana va n'wina vatswari sweswi mi swi twile lava ku mi ta ni byela ku ku fika sweswiwani mi le ku pfuneni njhani hi timhaka ta dyondzo hi ku mi nga fambi na vutivi lebyi mi nga na byona swi kahle ku hi pfa hi pfunana tanihi rixaka ku ya amahlweni ngopfungopfu loko hi te tani ku ri na mi swi vitana hi ntokoto lowu mi nga na wona mi le ku pfuneni njhani ku ya mahlweni mo ni khomela tani ni sungula ni hundza hi lala hi ta vuya yisa mahlweni ta ka mavhengelani ma xitsundzuka xikolo lexiya xa Masiza a ni tivi ku sweswi xiyimo xi njhani ni ta va vutisa kumbexani va ha swi tiva i khalenyana va sukile anakeni va hetelele va mukamberi loko ni hetisela
kambe i khale ka mudyondzisi loyi hi nge le ku buleni na vona namuntlha laha hikuva va ri na ntokoto na ku tsakela ka ku vona ku vana va hina va kota ku humelela va nge ri va tsundzuxa ka hina vatswari hina hi nga na vana va nga le ku tsaleni xikambelo xa ka grade 12 ku a hi hunguteni swintirhwantirhwana sweswi hi va nyikaka hi ndlela yaleyo nan'we kumbexani mi huwaku hi ku hoxana hi tindhichi na yini ku la kaya i nkarhi wa kahle lowu wa ku mpfa mi swi tshikile swi sweswo loko ku ri ka mi swi koti ku swi tshikela makumu mo pfa mi swi tshikile sweswiwani vana va kota ku va dyondza va kota ku tsala xikambelo va nga twangi ndhichi yi kha yi suka ka papa yi ya ka mhani kumbe swin'wana swo yelana na sweswiya swo taniya kambe sweswi ni pfumeleni ni sungula ni hundza yela hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka Afrika Wa Vulavula. Iswo swo mikisela mgalana na FM makomba ndlela ya ku tisela nongonoko Afrika Wa Vulavula kusukela amasingita maholo hlekani wa sukela namuntlha ni le ku buleni na tata Nsambo ta gimeta sweswi ya fuku bila wara ya khume nharhu ya 12 ivi kusuka kwalano hi languta ndhawu ya dyondzo ya masungulo eLimpopo na tiko hinkwaro hi twa ku va ri yini vona loko swi ta ka timhaka ta ku pfula ka ku sunguriwa ka swikambelo swa ka grade 12 van'wana va tsake ngopfu va ku hi mhaka ya ku mabokoboko va winile ku nga va ku ri holodeni namuntlha hi laha hi nghenelelaku kona ka timhaka ta ku na mahungu ya vukanganyisi ti-fake news a swi kona sweswo holodeni ya vo tende kwala na kwala kambe ke ambiswiritani mani tlhelela ka tatana Sambo kumbexani mina ni hatlisele ngopfu ku vulavula hi ya mahlweni van'wana va mi tivi kahle hi mhaka ku mina ni tirhise sweswi ni mi tivisaka xiswona timhaka ta tidyondzo leti mina loko ni hlangana na n'wina a mi ri nhloko ya xikolo xa Masiza kumbexani ni nga tlhelela nyana katsongo ka lava nga mi tiveki hi sungurisa ku mi sungule kwihi mi ya kwihi hi ndlela yaleyo. No, xikolo ni sungule ku dyondzisa hi 1984 a ri Randu Primary School le ka Nkomo le ka Nkomo A. Ni dyondzisa 5 years se endzhaku sweswo ni ya tlhelela university. It was after loko ni trainile tani mudyondzisi. Yeah. Se ni tlhelela university se ni ya dyondza swa music. Ni dyondze 4 years a university. Se ni vuya ni ya Xingwedzi ni va lecturer. Ni suka kona ni ta Gyan College ni promotiwa ni head department ya music a Gyan College. Yeah. Loko se ti college ti faceiwa out loko ni ya ka department ka district ni joina curriculum advisory section. Yeah. Endzhaku ka sweswo loko na ha ri kwala ndo tirha tin'hweti timbirhi se va ni teka va mfumo va ni yisa a Masiza Yeah. leswaku ni ya va principal a kona. Ni fike ni tirha kona ku ringana 8 years. Kambe Masiza yi le kwihi? Yi le Mbawula. Kwa ku ri na Masiza timbirhi ne? Na le hala ka N'waxinyamani. Se mina ni ri ka liya le Mbawula. Yeah. Se Xikwembu xi ni pfuna swi ni olovela ku endla leswaku ti-results ti va kahle. Endzhaku ka sweswo mfumo wu tlhele wu ta ni teka nakambe wu ni yisa a Sevengwana. Yeah. State of the art. Ya xikolo xa kahle laha. Ya se nakona Xikwembu xi fika xi ni pfuna loko se ni ri kona leyi loko ni ta tela hi mihleketo leswaku mi nge ni huma la ka mfumo ni ta kota ku pfuneta kahle mfumo hi ku endla mintirho. Yeah. Se ni sungula xikolo xa Legends Path Academy. Leswi swi ngo vula leswaku i ndlela ya tinghwazi. Kwala ka xikolo hi ku na ku chava ka ku kumbexani sweswiwani hi vulavulaka na n'wehe mi nga va se mi ku mina no ya ku rimeni leswa dyondzo leswi gondo leri mi nga tikomba mi famba hi ro kahle mari sukela se xi le ku xikolo lexi Xi le ka Malamulele la ya ka Mavambe. ka Mavambe. Okay. Ni vone ku mhaka ya dyondzo i mhaka ya nkoka ka vutomi bya mina. Ni vone yi kote ku cinca vutomi bya mina hi ndlela yo chavisa. Se ni vona ni nge yi sukeli hambiloko ni huma ka mfumo mi nge ni ya endla swin'wana ni ta kota ku plow back to the community at a larger scale. So hi laha ni nga kona sweswi xikolo xi le ku operateni xi na mathicara ya kahle. I think ni na staff loko ni katsa matlinara na lava admin xo ringana 40 for now. I xikolo xikulu ma. So xi fika ka grade ma.
xi fika ka grade 10 sweswi kusukela okay. ka grade R kufika ka grade 10 ta va hi ri na grade 11 lembe leri taka lava tsakelaka ku tisa vana hi ta va dyondzisela vona hi xiyimo xa le henhla va ngo endla tani se loko se mi kha mi languta xiyimo xa dyondzo hi nkarhi walowa mi ri mudyondzisi ivi mi languta xiyimo xa dyondzo sweswiwani mi nge le ku fambiseni la ka living legend mi te Legends Path Academy Legends Path Academy mi vona ku hambana kumbe ku yelana swa yelana ku ngo va mhaka ya ku eka swikolo swo tala swa mfumo a swi talangi vanhu va tinyiketela kahle swi hambana na le ka ti-private schools laha hi ngeri hi le businesseni hi la ku pfuna vana hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hi va nyika leswi va nge high quality education kambe swa fana mina ni ve kona eka public school a ni tirha onge it's a private school yeah that's why swi ni olovela na ku humesa ti-results okay sa hi hetseleni mi hetsela mi ku yini loko ngopfungopfu ka hi langutaka timhaka ta na swi twa ku n'we ma ya mahlweni na timhaka ta ku pfuna rixaka kwahala ka dyondzo eka malamulele i nguva ya swikambelo leyi kun'wana swikolo swi dumile hi ku yivela kun'wana swikolo swi dumile hi ku vana vo ti dyondzela kambe va pasi mi hetsela mi ku yini hi ku n'wana la nga ka grade 12 namuntlha vumundzuku bya yena byi onhaka kumbe byi ta lunga hi mbuyelo lowu nga ta huma mina ni ku eka vadyondzisi hambiloko vana va ri ku tsaleni ka xikambelo sweswi a va yi mahlweni va ri karhi va va pfuneta leswaku vana va ta heta va humelela loko va hete ku tsala xikambelo lexi va nga yimi ku dyondzisa a va yi mahlweni va va dyondzisa swa pfuna swi endla ku vana va nga rivali leswi va nga swi dyondza kasi eka vana lava va lolohaka swinene swa va pfuna na vona hikuva va va na nkarhi wa ku ya titlilasini va dyondza loko se va ya fika xikambelweni swa olova ku twisisa leswi va vutisaka swona xikambelweni ni va khutaza leswaku vadyondzisi lava dyondzisaka ka grade 12 a va yi mahlweni va pfuneta vana va va dyondzisa ku ya mahlweni va nga va tshikeli va ku va ta stada va ri voxe maka monisandra ntolo yime ku lunga ku yi nyika nhlokomhaka ta mahungu kambe a ni la ku mi vutisa ku se ka yimbeleriwa le a living ya hi ta sungula lembe leri taka hi ta sungula no akhensa swinene tatana Sapo inkomu khensile swinene inkomu swinene mahaxi akhensa va lava hi bula na vona mingisero munghana lona FM i tatana Sambo lava hi nga va kombela leswaku hi ta bula na vona hi langutaka vumundzuku bya vana va hina lava nga le ku sunguleni swikambelo sweswiwani va suka le a Legends Path Academy van'wani va lava va nga va mabulandlela loko swi ta ka timhaka ta mimbuyelo na ku dyondzisa swikolo vana va humelela hi ndlela yoleyo ve ri ve le ka mavambe kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya wara yan'wana hi ta yimise ku yini a hi amukeleni mhaka a hi byela ku mahungu ya wara yan'wana yimise ku yini ya mhaka i sweswo mingisero munghana lona FM makomba ndlela swi tikomba se lexiya swi vula ku gaceni voloni wa vuya kwala ni nga vatwangi okay kambe hambiswiritano a yeni ni mahlweni ni nga ku Afrika wa vulavula eka ku tisela wena tweet kusuka haleno ka masingita mall eka ku #XMA18 tshemba ku nga malungeka hi ku tindlela hinkwato tikongoma kwele hi vulavulaka hi ko ku nga nkowa stadium ku hela loko ka vhiki hi ndlela yaleyo mani sweswiwani hi twa ku va ndzawulo ya dyondzo va ri yini loko swi ta ka timhaka ta xikambelo hi langutela ku bula na MEC mavongoluru le Ramakhanya bona MEC va timhaka ta dyondzo ya masungulo ya Limpopo lava hi nga ta va kha hi bula na vona sweswi hi twa ku n'wangulo wa vona wu ri yini loko swi ta ka timhaka ta ku lungheka hi tlhelo ra dyondzo MEC nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Avuxeni minjhani? hi pfukele minjhani Hayi kona. namuntlha a mi ri swikolweni hi ku hambanahambana ka swona mi vona ku sungula ka xikambelo mi voneni Na khensa ni xeweta xo sungula ni vone ti-candidates leti ri ready. Lava va lungheleke ku tshama va sungula loko hi vulavula sweswi mina na n'wina already va hete papila ra vona ro sungula namuntlha. Ni vone team educators na principal wa vona va ri ready to invigilate. Mara leswi swi nga nkoka ngopfu hi confirmile hina as the Department ya Education ku ri hi ready hi ku ri
va tsarile swi vula ku ri the question paper we have delivered. So hi sweswo swi leswi swi vulaka ku ri namuntlha hi confirmile ku ri we are ready ku ri xikambelo xi sungula. na tsaka MEC loko mukumi lulamile xivutiso ku ta va ku na leswi mi nge le ku swi endleni tanihi ndzawulo ku hi nga tikumi hi ri na xiphiqo lexiya xa ku va ku phepha ri pfutile kumbe swin'wana swo taniya. Lexi hi nga swi endla i timhaka ta ku ri hi sayine pledge na ti-candidate ta hina. Ka pledge leyiya ku na laha hi langutaka ku ri vona ti-candidate va nga pfumeli ku nyikiwa phepha hi any educator a kha ri na mi yivela rona hi ku ri ta endla ku ri valavo va nga ha yi mahlweni na ku tsala i xo sungula. Mara xa vumbirhi lexi hina hi nga swi endla as a team or as the department hi make sure ku ri laha hi vekaka kona ti-question paper ta hina na vona lava va swi dyondzisaka va nga vi tempted. So swi vula ku ri i matihlo matsanani ngopfu, the number is very small, i mavoko matsanani ngopfu lama a tivaka ku ri mapapila lama hi ya veka kwihi before a ya ka ti-candidate ta ka hina na le a swikolo ku ri va ta kota ku tsala. Hi ve na ku ri ma swi vona ku ri ku na maphepha man'wanyana a ta fika ku a teka nkarhi wo leha before va ya ku tsala. So we'll make sure ku ri swi tshama ka vanhu vatsongonyana ku ri swi nga tiveki. Se loko mi kha mi languta MEC hi swihi leswi mi nge ri rixaka hi ku angarhela na vatswari va vana lava va nga mi pfuna hi swona ku endlela leswaku vana lava va kota ku tsala xikambelo kahle nakona va humelela? Loko hi sungula ku swi vulavula u nga ri i joke loko mi ri hayi mi nga endli na ti-wedding ta vana lava hi ku ri va ta va nkarhi wa ku plana ti-party na yini swi teka nkarhi and a lot of consideration hi komberile. Mara swin'wanyani on a daily basis hi kombela vatswari va monitora ku ri va va pfuneta ku va pfuxa va hlaya lava hi tshamaka na vona makaya hi cheka ti-timetable ku ri va le ku ti landzeleleni na. And loko va ri va ya ku wisa hi fana ku teka ti-cellphone ti huma laha emimbedweni ku chajiwa hansi ka xikidelo ti ya ti tshama tlhelo ku ri va kota ku tlela va wisa. Kambe hi kombela ku ri hi komberile ka van'wamabindzu ku ri a hi reduce noise. Hi kombela ku ri ti-business leti ti baku music sweswi i nkarhi wa ku ri va kota ku miyeta noise ya vona. Loko i ri Sunday hi kombela ku ri ku va silent because hi Monday vana lava va ya ku tsala. Hi komberile na ka vamabindzu ku ri a hi reduce ti-entertainment ta ti-weekend ku ri grade 12. Mara ku na swikolo swin'wanyana lava va endlaku ti-camp ta machudeni ya vona hi ti-weekend. Ku na swikolo swin'wanyana swi endlaku ti-evening studies for all the students. Hi kombela vatswari ku ri a va monitor ku ri nakona yeyo studies xi kona na camp yeleyo ya weekend i kona na. Hi kona ku seketela ka kona hi ku kombela ku ka SGB members na vatswari hi ku angarheta na community. Ke ngopfu mina mi nga va mi nga swangi loko vanhu va kha va hi fonela va ri hi vona uniform a complex. Loko complex yin'wanyana i kha yi pfula kasi i khwayiri i ya ku yimbelela. So swi vula ku ri already community va na hina ka nkarhi lowuwani ha swi khensa swinene. Ni kombela ku mi recorda loko ka hi hetisela MEC hi lava namba mani na n'waka. A hi vulavuli hi nambara hi vulavula hi percentage. Ni ta tsundzuka ku ri class ya hina of 2022 i nyikete 72% when our target was actually 76%. Na n'waka declaration leyi i nga endliwa hi premier na hina as department ya education hi khoma i 80%. Oh, okay. I ti reduce ta nambara yi ri hi lava 7 hi lava 8 hina yi ri hi lava 80% ku ri ene masiva ku ri ti-results ta hina i ti-bachelors leti ti endla ku ri our students va kota ku kumeriwa at ti-university. So i target ya hina na n'waka vanhu va ri hayi MEC loko ma-America 72 why u vulavula hi 80 hina yi ri this year is a different year hi le ka class of 2023 and their percentage is 80%. MEC ni mi twi khenseli swinene nkarhi wa n'wina siku ra n'wina ri olove.
na khensa siku ra kahle. inkomo valava mukamba twa MEC wa dyondzo ya masungulo Limpopo, MEC Mavonelo rule ra makhanya lava hi bula na vona eka hi languteka timhaka ta ku sunguriwa ka swikambelo sungurile swikambelo ntsheva ku na n'we kwala mi nga kona mi ta hoxa xandla hikuva hi seketela vadyondzi lava leswaku va kota ku va humelela ta mi nyika nkarhi wa ku va mi tisa min'wangulo ya n'we eka timhaka leti hi bulaka hi toho ngopfungopfu loko hi vulavula hi timhaka ta swikambelo leswiwani kambe sweswi ni pfumelele ni sungula hi hundza hi laha loko se ni vuya na tatana Elijah Mhlanga hi twa ku ri holobye va vone yini ku sukusela loko ku sungule ku tsariwa phepha ro sungula ra Xinghezi tiko hinkwaro hi ndlela leyi sweswo hinkwaswo andzaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. ntiyiso miyisoro mkalalona FM ya Afrika Wa Vulavula hi tweneni ku holobye Enji Mutshekga bona va vone yini ku sukusela loko timhaka ta swikambelo ti sungurile mixo wa siku ra namuntlha a hi amukeleni mbulavuleri wa ndzawulo ya masungulo kumbe wa dyondzo ya masungulo tatana Elijah Mhlanga khalanga hi xeweta n'wina vayingiseri. okay swinene na swi tiva ku namuntlha hi mphensa mi hala na hala ku la ku vona leswaku swikambelo leswi mi swi lulamiserile ku sukusela swi sungule kahle mi vona yini? No, a ku na xo biha lexi hi xi vonaka kumbe lexi hi xi kumeke swi tikomba swi tshamisekile hinkwaswo kambe hi ta ku pela dyambu hi ta kuma swiviko leswi tsariweke kusuka ka swifundzankulu hinkwaswo laha ka hi nga ta vona ntiyiso wa swona ku siku lera namuntlha ri fambise ku yini. kambe loko mi languta na malulamelo ya n'we ma le ka xiyimo xa njhani ngopfungopfu loko hi langutaka ku lembe na lembe ku na ku vulavuriwa hi timhaka ta ku pfuta ka maphepha sweswo swa ku pfuta ka maphepha hi vulavula hi swona loko swi nga humelelanga hi 2022 a swi humelelanga hi 2021 a swi humelelanga kambe hi vulavurile hi swona swo lava hi tsundzuka ku ri swi hetelerini ku humelela hi 2020 ka malembe lawa ma nga ta ndzhaku yo vulavula hi ku va na vukungundzwana byo karhi lebyi nga humelelaka ka tindhawu to karhi lomu ya swikolweni kambe ke hi va tsundzuxile lembe leri ku swi nga endleki sweleswo kambe ke xivulelonkulu xa hina i mhaka ya lava kombisa ku vilela hi ku hi vona lava hi nga kotiki ku va lawula hi ri hexe hi kombela maphorisa va hi pfuna hi vona kambe ka siku lero namuntlha a swi nga si twakala swi humelerile kun'wana sweleswo so a khensa ku ri xirhami lexi na xo xi hi pfuni va tshama tindlwini. se i mpfuneto wa muxaka muni lowu mu langutelaka kusuka ka hina vatswari na vahlayisi ku vona leswaku swikambelo swi tsariwa kahle swi hetelela swi fikelela xikongomelonkulu xa mbuyelo lowu nga antswa ka lembe xidyondzo leri? kahle khalanga ka lembe leri ku ri a ku zanga ku va na ku kavanyeteka ka tidyondzo lembe leri a ri ra kahle ngopfu a hi zanga hi vona swikolo swi pfariwile ku dyondziwile eka swikolo swa hina leswi ke swi nga hi nyika nkarhi wa kahle ku ve ni ku dyondzisiwa ni ku dyondziwa hinkwaswo leswi a swi vekiwile swa lembe leri ku tlhela ku va na nkarhi lowu tirhisiweke ku endla revision leswi swi tsakisaka ngopfu hi ku loko se u hetile ku dyondzisa u tlhelela ndzhaku ya vona ku leswi u swi dyondziseke na leswi u swi dyondzeke wa swi tsundzuka wa swi twisisa ke swi ve kona se leswi swi fambe kahle so leswin'wana swi le ka mudyondzi wun'we ku ri yena loko a tshamela ti ehleketa a nga va a endlile hinkwaswo leswi lavekaka ke kambe xivutiso xa wena xi ri hi endla njhani hina tanihi vahlayisi hi fanele hi va tsundzuxa hi nga va karhati eka nkarhi lowu nga le ka wona a hi va nyikeni nkarhi ni ndhawu lava nga kotaka ku endla ntirho wa vona wa ku dyondza ni ku hlaya tibuku ta vona kahle va nga karhati nchumu a tiva ku ri kun'wana va ni ku endla pongo hi ri a hi xiximeni dyondzo ni ku rhandza swikolo swa hina ni vumundzuku bya vana va hina ku va leswi hi swi tekelaka ngopfu enhlokweni loko swi endlisa sweleswo swi ta hi pfuna. Hi langutela namba mani na n'waka ku tanihi sweswi mi nga kombisa ku hayi no dyondza va dyondze kahle a va na ku kavanyetiwa? Hi languta ku swi ta famba kahle pass rate yi ta tlakuka ku ya hi leswi hi swi vona xiswona ni leswi na vona va hi byelaka swona loko va vhakela lomuya ka ti-camps komba swi ta va swa kahle ngopfu ku tlula 8.1 leyi holobye a nga yi vita eka lembe leri loko hi sungula lembe hi sungula. Tatana Mhlanga khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Kanama.
inkomo etatana Elijah Mhlanga va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eka hi bula na vona eka hi languteka timhaka ta swikambelo leswi se swi kapula swi nga sungula va vuyile machudeni ku ta tsala phepha ra vo ro sungula va hetile se sweswiwani va vuyika ve ri va tsale njhani hi ndlela yaleyo hi swilo swin'wana tanihi rixaka mi vonaka onge tani hi fanele hi swi endla kumbe hi nga swi endli eka nguva leyi ya swikambelo hi ndlela leyi mi va twile tatana Sambo va kha va nyika xifaniso xa hi lavo a va famba ko loko swi ta ka timhaka ta ku va va hetelela va tikuma va kha va humelela eka timhaka ta mbuyelo lowu a va wu kuma ka swikolo sweswi va nga hetelela va tirheka so mi vona onge hi nga pfuna na njhani tanihi rixaka ku vona leswaku vana va hina va hetelela va humelela va tsala kahle swikambelo ke leswiya swa ku va dyondza ngopfu kumbe va dyondza yini kumbe yini hi ta vulavula hi swona loko lembe ri sungula kambe xivutiso sweswi i ku hi ku ya hi n'we mi vona ongeti gondo ra ku seketela vadyondzi ku va kota ku va humelela hi loko hi famba hi rona hi tlhelo rihi swi na nkoka leswiwani ku hi va hi vulavula hi swona hikuva i nguva leyi un'wana na un'wana na ku langutela kukulu na ku ve ri dyondzo a hi ya munhu dyondzo ya hina tanihi rixaka hi ndlela leyo se swi vulaka ku hina tanihi rixaka hi na vutihlamuleri bya ku vona leswaku dyondzo yi hetelela yi fikeleriwa hi ndlela leyo le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathevela dp@sabc.co.za hi twa ku hi nga hetelela hi pfuna na njhani ku ya amahlweni eka timhaka ta ku antswisa xiyimo xa dyondzo ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta madyondzelo na mapaselo hi ndlela leyo ta hundzile vhengeleni loko se ni vuya ni ta teka riqingho rorolero mi nga tirhisana na voice note mi nga rhumela eka nomboro yale ya 0657443911 0657443911 kumbe mi yi bela riqingho ka 0860000253 hi ndlela leyo ta va hi kha hi kota ku va hi twa ku hi yisa ku yini emahlweni loko hi kha hi languteka xiyimo lexi hi nga langutana na xona eka ku sunguriwa ka swikambelo ka lembe xidyondzo ra lembe magidi makume mbirhi n'we hi ndlela yoyeleyo kambe hi ta va yisa mahlweni swa so hinkwaswo ni teka na riqingho ra n'we endzhaku ka loko hi ta va hi hundze hi laha tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM 0860002543 mi nga tirhisa na mathevula dp@sabc.co.za navelela mikateko eka vadyondzi va 2023 ongeti xikwembu xi nga va endla hi tintswalo ku va humelela ina xi va endla hi tintswalo kambe swi lava na ku hlaya kambe un'wana mingisero loyi nhlekani Ahee, minjhani papa hi pfukile minjhani? hi pfukile leswi nga ri lomu Juma ke Aka leswi mi nga ka swona mbhulu wa lowu mi nga wu khoma mi ta ni khomela baba yini na xiphiqo la. a hi endli swona a ni timi hundze njhani ka muhumelerisi hi le ka bolo reri a hi ka rin'wana ra xiphiqo lexi n'we mi nga ka xona 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona na FM makomba ndlela hey i kona munhu la nga lavi ku vulavula hi timhaka ta xikambelo ay kona man enhlekani mi amukelele ka Munghana Lona na FM Papa isekani mi pfuke pfukele njhani pfukele hatlesa papa leyi a ni la ta yi vekanyana hikwalaho ka tlhelo ra xikambelo o papa ne varhangeri va hina tihosi loko vo va strictly ku fana na loko ku yimi hogo mhaka ya huwa atikweni a swi ta pfuna ngopfu ku sweswi vana va nga sungula xikambelo mhaka ya huwa ya tigireme hi endla ku vana va hina va kota ku hlaya va veka nawu atikweni ku tigireme a ti chayeli hansi ku ti nga koti ku disturba vana loko va karhi va hlaya na lomu na tithavhene letiwani ti nga kona letiwani ku lawuliwa huwa na ku va ti nga koti ku ti nga tirhi ku za ku va vusiku ngopfu kambe hikokwalaho ka yini swi vuriwa sweswi hikokwalaho ka yini swi nga vuriwangi hi n'hweti ya Mawuwani hi n'hweti ya Mhawuri sweswo a ni sweswi hi ya hi nkarhi lowuwani hi nga aka wona wa ku va ta va ri busy ngopfu hi ku hlaya swinene ngopfu sweswi na ku tsala
lero loko ko landzeleliwa sweswo kambe va tsala yini loko ve nkarhi lowun'wana a va nga ri ku hlayeni a va ri tithavhenini va sweswo ene phela xikambelo loko mi vula sweswo i ntiyiso munhu u fanele a ti lulamisela xona kusuka loko lembe ra ha sungula leyi mara ko va ku ani loko ho vulavula ngopfu hi swona bava va ta ku heyi hayi phela lahawani hi le ku endleni ka bindzu ra hina siku yini mara sweswi please a va va nyizeli vana mani va va nyikanyana nkarhi ku va kota ku endla swilo swa vona kahle va nga blame vanhu van'wana loko va tikuma va feyilile ma swi vona so na vona vana hi voxe bava vana sweswiwani va a ni tivi va ti nyiketeli ngopfu aka tifoni ti-Facebook yini a va yiminyana hi swilo leswiya hi ku tlhavetela tifoni va languta swilo leswi nga tifoyinini leswi nga ta ka swi nga va pfuni nchumu va ti nyika nkarhi wa ku hlaya ma swi vona va ti nyika nkarhi wa ku hlaya hina vatswari hi ta va seketela ku va kota ku tsala xikambelo kahle ene na vatswari ku na yin'wana mhaka bava ni nga ta yi vulanyana swi kahle ngopfu ka vatswari ku na kun'wana mi kuma ku i khale a kha a londza mutswari laptop kumbe foyini kumbe basikiri kumbe xin'wana no kombisa i nkarhi wa kahle sweswi ku loko mi la ku endla ku a hlaya swinene n'wi byeleni ku xilo lexiya ku nga khale a kha a xi lava mi ta n'wi xavela xona loko o pasa i motivation yin'wana ya kahle ngopfu liya mi ku loko wo pasa matric laptop leyi nga tshama u ni kombela ni ta ku xavela yona loko wo pasa swi pfuna ngopfu leswiya swi endla ku n'wana a lava laptop liya u ta hlaya a endlela ku za a yi kuma ma swi vona so a hi va seketeleni vana va hina please na tihosi loko tihosi to va strictly ku fana na loko ti veka nawu ku fana na loko ku yima madlala papa mi ta swi vona swilo swi ta lunga vana va ta swi kota ku tsala xikambelo swilo swi famba kahle ni khensi ngopfu ka va lahlekani wa kahle inkomo ni khenseli swinene inkomo 0860002543 vana va hina a va hlayi tibuku va wisa ku ya tithavhenini i Mielan Baloyi la evuxakeni hospital khenseli bot Mielan na khensa swinene kambe vana va ya njhani tithavheni va ri munhu wa malembe ya 18 ku ya ehenhla ene vana lava tsalaka xikambelo vana malembe ya 18 kumbe ku ya hansi kumbe a ni swi twisisi i nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene na vaxomi 100 hamlosa na msaluta miyili hluvuka ma ku tiva na ku hlupheka ka n'wina loko mi ri xikolweni na ku tiva nghenelela ngopfu hi tithavheni lexi lavekaka ngopfu vanhu va ka hino kanharhu ku profita lexi hluphaka vanhu va ka hina lexi ni hlamarisaka why ku fanele ku profitaniwa a ku profitiwi loko i hlaya tibuku yi ku soil erosion is the removal of topsoil by wind or water a swi lavi profita organic matter is anything that decay in the soil a swi lavi profita lexi hluphaka hi nga byeleteli vana hi va kurisa hi profita hi byela vana ku tibuku ti hlayisiwa leswi hina loko hi tsala swikambelo meni hume hi ti-simple ta kahle ngopfu sivara wa mina bali loko ri ta ku xeni kwala ka va 4 ya loko i hlayile tibuku isa loko ri ta ku xeni hi va 4 ivi languta swilo leswiya swa ti-question paper ta khale ti-question paper letiya ta khale loko i ti tirhisa swi nge endleki loko i kume mina ndzi languta ti ri ta 8 ta malembe yo hambanahambana ku ya ka matric hluvuka loko u kuma ti-question paper la i compare i hlamula ti-question paper letiya to 7 8 ti ya huma switetani lava ni ta ku ti-examina lava va setaka xikambelo a va nga humi ka ti-question paper ta khale ivi loko hlayele i rifera i ya huma kahle ngopfu mina ni hume kahle ngopfu ka matric hluvuka kambe
ni sale ti-second tintsongo Sivara a ni lava ku vana lava nge le ku tsaleni va nga va lulamini kambe nala ku va n'we vatswari mi ri yini n'wina hi vatswari loko hi kha hi tsela ti-second leti nga sani no mi right ngopfu wanana mi tiyisile xivito xa ti-second leti mi vulaka toho vatswari loko i dedeleka i khoma gede i wa i hlanta hi kwalomu huma koho xo hetelela ku xi hlamula mi va mi lwa loko mi lwa mi divorza ku byeletelana leswi ni nga swi vula ku sunguleni swa ku profitana va profita vo tala a va tirhi vo fika va byela lowa n'wansati vavasati va hina va lava ku profitini Sivara i vale ya mahungwini ni mi twi 100 ya vara ya n'we henhla ka nhloko mingiso ra Munghana Lonene FM hi tweneni ku mahungu lama ya nga hi tshembisa wona mhaka moni Sandra Ntuli ya yime njhani ya mhaka sweswo mingisero ra Munghana Lonene FM sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni khomile ni pfa ni ti lumaluma kumbexani ku tsaka ngopfu kumbe i ku ka ni nga tsaki ngopfu kambe laha ni nga kola hi le ka ntirho wun'wana wa ku i hlangana na swiphiqo leswi na leswiya hi ndlela leyo ku na kulukumba wun'wana laha i tsakela ku vulavula na hina laha i mani hi twa ku yena leswi a tsakelaka ku vulavula na hina i ri timhaka i tingani mingisero Munghana Lonene FM karhi i ntsevo timinete ntsena ku bela wara ya n'we a ku amukela ka nongonoko Afrika Wa Vulavula nongonoko lowu hi ku tisela ku wona hi ri laha a Giyani Masingita Mall eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ri ka stage 2 xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom avuxeni bote mi njhani hi pfuka a ni mi twi ni pfukile njhani hi pfukeni a khensa swinene ni byeleni mi ri xiphiqo xa n'wina i yini eze tiko hi na problem na mucontractara na vanhu lava fanele va hi respondela a mi swi sungula kahle a mi fanele mi swi sungula so mi swi sungula mi ku mina Khalanga Pet Mathebula kusuka la ni tela tanihi swi nga leswi xiphiqo xa hina hi lexi a hi sunguleni kahle mina la vulavulaka haleni i balo i knowledge CLO water reticulation le n'wankhuwana okay ka n'wankhuwana kambe yini i nkomo mani si ile hansi ka homu kasi ka okay swi tshikeni se swi nga leswi na problem hi mucontractara mayelana na ti-payments ti-pay slip ta vatirhi ti-certificate leti va nga ti trainela ku nga khale va se ti kuma xa vumune i ku na yindlu leyi nga damagiwa leyi va ka HWA na DWS na mopani hinkwavo va nga va nyika instruction ku a yi lunghisiwi yindlu ya kusukela hi siku ra so se siku ra so ri fikile lera va fanele va sungula ku lunghisa kona ri tlhela hi hindza sweswi na n'hweti lero yindlu leyi ku yi nga va yi onhake ku sukusela rini yi onhake hi June then onhaka hi June yani khani hi report ka every progress meeting loko khani hi report every progress meeting swi gina swi fika ka that point ya ku ni ku ka this meeting I'm not presenting mhaka ku leswi ni nga report ku sunguleni a swi le ku attendiwe ivi ya va ka TWS na HWA na ka mopani va vona ka instruction va ku yindlu yi fanele yi lunghisiwa hi ti 22 mi committee ni 21 va ku hi ti 22 mi fanele mi lunghisa yindlu leyi ivi va ku yini va contract va ku okay va tlhela tsala na instruction ka instruction book kambe na namuntlha na sweswi a swi le ku endlekeni sweswo a swi le ku endlekeni na sweswiwa kambe a hi tlheleleni hi famba hi yona hi yin'we ti-payments ti-payments ta ku hakeriwa va mani ti-labor na ma-security ti-labor sweswo hi ta va hi kha mindzuku kambe n'hweti yale hi ta va hi kha hi approacha n'hweti ya vumbirhi ngezolo then on Friday va hakeliwe ti-half Friday tolweni va hakeliwe tihafu leti loko vo hindza loko n'hweti yo sungula va ku nana hi ku nana n'hweti leyi a ku na nchumu mi nyikanya tihafu leti ta ku kota ku manager laha na laha then mara vanhu lava va kwalaho ka n'wankhuwani musone va kwalaho ka n'wankhuwani na ma-security va kwalaho ka n'wankhuwani ma-security swi ta vula ku usually va hola ti 25 mara swi ta vula ku sweswiwa vona se va ta nghena ka n'hweti ya vunharhu va nga se hola se mukontraktara tanihi sweswi i nga CLO mukontraktara i ri yini
loko n'wi fonela hi nkumi even na social facilitator hi ze ku va na meeting va n'wi fonela va nga n'wi kumi kambirhi kambe loko mi n'wi fonela mi nga n'wi kumi kasi swi herile va heteli ku ndla ntirho wolowo va ri ku endleni ka ndhawu yaleyo a va hetangi na almost 2.5 months a nge tshama a ta vona ntirho wa yena se lava a va ri kona lava va nga nyika xileriso xa ku va na ni mi lunghisile xiyimo lexi ku nga se henda masiku lawa va ri yini vona a se za khoma meeting kusukela sweswi kusukela ka siku rero until now se hi vulavula hi swi swa nkarhi wo tani kwihi sweswi swi na n'hweti a hi fanele ku khoma meeting last week progress meeting a ka ha va na progress meeting se swi vula ku fika sweswiwani loko hi tshamela mina na n'wina hi tshame hi ri na xiphiqo xa ku n'we a mi le ku holeni hala tlhelo ntirho wona wu le ku fambeni ti-labor z fostele ka ti-labor na masecurity za fostele ka ku it's either hi pfala gate ku na hi nge yi ntirhweni loko ba lunch ya dya yi a yi holi for 2 months at least loko a vo va tihafu leti va nga nyikiwa tolweni loko va voneka lo n'hweti yo sungula maswoka swi ta balansanya swilo n'hweti loko yo sungula mi vula yi leyi hi taka ka yona not leyi taka ka yona leyi nga hela leyi nga ka yo sweswiwa leyi nga sungula kahle ka siku ro hola a ku horiwa rini loko mi sungurile kontraka yi ku holiwa at each end day ya month end lero mindzuku va ta hola loko ni text am contractor a nga guarantee ku va nga hola that's why ni ku nana swi complicated ngopfu okay mi tili la namuntlha mi lava ya mi pfuna njhani kombela mi endlela follow up ku laya loyi a nga na xihoxo ka mukontraktara na va ka mupani i mani hikuva a hi swi tivi ku va ka mupani va ka va nga n'wi hakelangi mukontraktara na kumbe va ka mupani va n'wi hakeli mukontraktara a teka dya mali na kumbe mukontraktara wa tsandzeka ku claima mali hi mhaka ya xiphiqo xihi a swi endleki ku mukontraktara i thoriwe hi masipala kumbe i thoriwe hi va DWS ya a ngo mupani DWS na HWA hi ku vona ti-overseer ta project including the steering committee okay no na khensa swinene makwavo yimani hi ta sungula hi twa kusuka ka n'wina ku loko se hi nga ha ri moyeni mi ni byela ku mukontraktara i mani sweswo hi ta kota ku loko se hi huma laha hi landza swiyenge sweswo swi khumbekaka hi twa ku xiphiqo xi le kwihi sure khensile swinene bot inkomu kambe mutengwe mani knowledge ma baloyi knowledge baloyi wo khola na khola wo loko a xewetiwa lo tshama ni yina ka mthondolofa khensile swinene knowledge inkomu xeswo mingisero mugana lona fm i mintlhontlho leyi van'wani va vatirhi va hlanganaka na yona kama un'wana i kuma loko i ki languta kuma ku mali leyi va yi holaka na yo yitsongo yi tlhe yi nga fiki se a ni swi tivi ku vanhu lava va ku va va thorile va tiyimisele yini kumbexani hi ta vutisa va mupani va karhati loko mi va byela mi va vutisa va ta na nhlamulo kwala na kwala wun'wani tshama ta kwala ku na hi le ku holeni ivi va vitana va ta hlamula a nga ha vuyangi ivi va fambisa sweswo komba ku leswi a vula so a ku nga ri swona se mani hi ta twa ku leyi ya knowledge yona yi famba njhani hi ndlela leyi khensile knowledge loko tile u ta kombela ku pfuniwa haleni swi vula ku u na ripfumelo na ku tshemba ku na hina ha pfuna ma vo mhaka kona sweswo mingisero mugana no fm ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka loko hi vuya emavhengeleni hi ta kota ku twa ku laha wehe u nga ko u kwihi ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta lava loko swi ta ka timhaka ta ku lungheka loko hi kha hi kongoma le ka Xitsonga Music Awards 13 timinete ntsena ku bela awara ya 13 ndlovu mina swin'wana kwalano van'wani va nga mi rhumela ti-voice note kumbe swin'wana loko ku ve a swi kona mo sungula mi ni basela hi lunghisa swin'wana hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa ete mingisero mugana lona fm le xihlobyeni xa vuxokoxoko hi ndlela yaleyo se a hi ku twa mingisero mina 0860002543 ni lava ku twa ku n'wina kwala mi nga koho timhaka tingani hi loyi un'wana butpet ti-Springboks a va tshiki xihlawuhlawu xa road show a hi va seketela hinkwerhu as hi ri 9 provinces all the best
eka class ya 22 i James i opa James Mola ule Gabasa ntangha ta vona na n'waka loko va sungula hi Ravumune va nga tsandzeka ku ta Limpopo ne ai kambe hambiriswiritano hambi vo tsandzeka ku ta Limpopo lexi va na hambi vo ta Limpopo ivi va jika Polokwane mi ta ka va fanele va ya Thondo a va fanele va ya Giyani a va fanele va ya TZN a va fanele va ya Phalaborwa a ni tivi kambe hi ta twa ku swi fambisa ku yini loyiwani i ri yena Elmon Mashavele i ri minjhani Butpet a ni ta ku tanihi vatswari a hi zameni ku seketela vana va hina eka minkarhi leyi ya swikambelo kusuka la Alexander Elmon Mashavele u tisele nhlekani hina hi va navelela leswaku va humelela va hlaya tibuku ta vona va tshika vuyingayinga va yima ku ya etithavheni hi kombela na timpfuxelelo ti yima hi nyika va nkarhi ku va hlaya vana va hlaya James Godfrey Manyike kusuka eGothenburg hawu hi susana xikwembu la ve ri na mpfuxelelo a swi yimini vana va le ku hlayeni a hi tivonanga ka riqingho ku ri yini 0860 00254 tsundzuka ku ri sweswiwani mhaka yin'wana na yin'wana leyi nga na yona hi yo hi lava ku twa yona ku twa yona enhlekani ne mihlekanisi ahe Butpet ahe ngihlangana mama Saranda la Velfardini ahe mina sengifuna ngopfu ka timhaka ta Xikambelo ku na Saranda loyi ni vulavulaka hi yena i grade 12 sweswo ni vulavulaka na u khutaza ngopfu loko wena yeleyo loko la ku pasa tiseni swa ku tala hambana na ti-Facebook tiyini u hlaya tibuku u tiyimisela loko swi fika nkarhi wa ku u titsona u ta vona ku humelela u titsona se loko mo kuma nkhutaza mo nkhutaza hi ku endla yini ni khutaza swa mutirhela kaya byela nga ha tirhi wo tirheliwa hi wo endlela swa fana swa ku sweka hi sweka tijiyo hlantswa a nga ha tirha swa xikolo Sarenda hi nyiki mitirha ku tika yehe loko a ye xikolweni ku va ya xikolweni va vuya hi ma-9 va ya ku hlayeni va pfa va vuya hi ma-10 i kuma hi n'wi tselekele mati a fika a hlamba se ma swi vona ku hi mpela ma-9 malamo i va ka huma xikolweni ha swi vona ku huma xikolweni ni fonela na mathicara xikolweni hi fonela na mathicara xikolweni na mathicara hi ya vulavula na vona hi vulavula na vana va hina ntsena hi vulavula na mathicara ku hi nkarhi wa so va tshama hi nkarhi muni xikolweni va hi swi tiva swa hi nkarhi wa so va va huma ku hlayeni hi nkarhi wa so va va ya ku hlayeni a swi lavi ku ri mutswari u nga vulavuli na mathicara na mudyondzisi wa wena wa wena swi lavi u kamba na tibuku ta ku tirha njhani xikarhi ka lembe hi swi endla sweswi ntsena hi swi endla na le xikarhi ka lembe ku i tirha njhani xikolweni va mi byela swa n'wana i tirha so wa swi vona a swi lavi sweswi se va telaka xikambelo hi tikisela mathicara hi tikisela xikolo hina ri la xikarhi ha ya xikolweni ha cheka ke ku vana va hina va tirhisa ku yini vana va hina va endla swona ke vana va hina va dyeleli mathicara ke hi ku n'wana wa humaka na xikolweni ka nga xikolweni swi lava u ri na nambara ya mudyondzisi wa yena wa fona u vutisi ka yin'we wa vutisa ku n'wana wa mehe sweswi nkarhi wa so i ri ya xikolweni hi nkarhi wa so u ta vadyondzisi swa ku va ri yini hi khutaza hi tindlela hinkwata hi endlela vana va hina ni ku n'wana wa mehe ya xikolweni a wu ri ni wu tshemba hi ri vutisa na le ka vadyondzisi ku hi nkarhi wa so i va a ya xikolweni ke vana va hina hi va dyondzeleleni swa ku tala switele swimiringo yini wa fika u ya tsala xikambelo ba hi swoko u endla yini swi la hi va khongelela hi va khutaza inkomo hi sweswo mi yingisela Mgangalolo FM i tlhelo lerin'wana leri mutswari a taku na rona timhaka ta Dr Matthew ti ta hela vhele ku ta va na nkarhi laha se hi nge ta ku vulavule hi swona se swi herile okay imani hundza hi laha hi ta vuyisa mahlweni hi twa ku we u hi khomele yini salela timinete ta nhungu leti ti nga endlaka leswaku hi kota ku va hi twa tlhelo kumbe n'wangulo wa wena twana va ri
xana u swi twile ku va South African National Blood Services va le ku simekeni ka maendlelo ya xidijitali eka tindhawu to nyikela hi ngati etikweni hinkwaro. Tindhawu to nyikela ti ta pfala hi ti 5 na ti 6 ta November 2023 leswaku ku ta hetisisiwa ntirho wo rhurha. Hi ta engetela tiawara ta hina to tirha exikarhi ka ti 23 na ti 3 ta November leswaku ku ta tiyisisiwa xitoko swa ngati leswaku swi nga hunguteki. Tiawara leti engeteriweke ti ta hambana ku ya hi ndhawu yin'wana na yin'wana yo nyikela. Fonela eka 0800 119 031 leswaku u tiyisisa tiawara to tirha etindhawini kumbe endhawini ya wena yo nyikela ngati. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela tshama hansi knowledge tshama hansi ha ri ku tirheni 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo. N'wina mi ri yini mikhometi timhaka a hi ku twi mingisero wa mina nhlekani hi pfukele mikwepa hi pfukele ina mi vulavula na Lulamisani i Foster Makonda ku vala ka Nkavelo. Aye but lexi a ni lava ku xi vulavula ni xi veka kwala ni mayelana na vana lava va ya ku ya tsala swikambelo. I timhaka ta ku ri n'wana a ve n'wana wa vatswari vambirhi maxi. N'wana a nga vi n'wana wa mhani papa a nga n'wi langutisi eka ku endla kumbe ka tidyondzo ta yena. Ku landzelerisiwa hi vatswari vambirhi. N'wana a nga vi n'wana loyi ku va ku na mutswari loyi a langutekaka a karhata mutini. Ni vulavula ni ri mutswari na mina. Hikuva vana va lava nga ta va nga ta ka va nga byeriwi nchumu loko va endla xin'wana na xin'wana va va na freedom ka swona. We mutswari lowun'wani loko wo va mutswari wa xisati kumbe wa xinuna ni nga vuleli ngopfu ka rimbewu leri ri nga ra ka mina ra wa xinuna. Loko ni vutisa loko n'wana a endla xo karhi kumbe loko a famba kumbe loko a kha a hlaya tibuku kumbe a nga hlayi ku vutisa mina masiku hinkwawo. Mutswari lowun'wani a nga vi na mhaka na swona. Swi endla leswaku ni hundzuka lowo biha a kaya. Mara loko ti-result ti fanele ti ya huma ivi ti va ti ri kahle hi tsaka hinkwenu mina mhani na papa. Se a ni lava ku vula leswiwani hi ku ni vulavula leswi ni ri murhangeri i khale ni kha ni rhangela ni kha ni famba ni kha ni motivate na vana swikolweni. Mara ntlhontlho lowu hi hlanganaka na wona i ku ka hina hi ri vatswari hi kuma ku n'wana u kumeka a ri na mutswari wun'we lowun'wana a nga ha vi kahle. And then loko se hi fikelela ka timhaka ta ku mathicara ma fanele ma tirha kumbe vadyondzisi na ti-SGB ti fanele ti tirha. Ku na ku tika a ku tirhisaniwi na ti-structures. Loko ni ta nyika xikombiso n'wana wo endla xo biha wa misbehave a tlilasini. Sweswi ku na vana va na ti-rights ta vona ta ku va protectiwa ku va nga biwi va nga endliwi swilo hinkwaswo leswiya. Loko mi fanele mi fonela mutswari a nga fiki xikolweni mi ta n'wi disciplina njhani n'wana mi ta n'wi komba njhani ndlela. Vana va huma va ya va ya tshama toilet va ya tshama nkarhi lowo leha swinene. Mi veka milawu leyi fanelaka yi landzeleriwa xikolweni. Mo ku loko n'wana a misbehave mi fanele mi ya n'wi vitanela mutswari a nga fiki. Mutswari n'wana loko mo ku famba mo n'wi nyika phepha ra ku a famba ya kaya vuya na mutswari a ku vatswari va mina ve le joni. Loko mi landzelerisa mi kuma ku vatswari va kona na n'wina papila leriya a ri fiki kaya. Sweswi hi minkarhi ya swikambelo butseta hi lava ku vulavula hi xikambelo. Xikambelo sweswi loko xi ya tsariwa xikambelo a xi tsariwi sweswi ntsena xi tsariwa kusuka tikotara letiya hinkwato ene dyondzo a yi dyondziwi sweswi ntsena. Ni swi tiva ku va vulavulaka sweswi ku fanele ku byeriwa tihosi yini varhangeri ku ri a ku timiwi ti-radio. Yes ta timiwa. Mi vutise xivutiso xin'wana xa nkoka mara a xi hlamuriwangi hi ndlela ya yona ya ku why nkarhi lowun'wana a swi nga vulavuriwi swi vulavuriwa sweswi. Se a ni lava ku lava ku ta ngopfu ka hina hinkwenu ku na hina ha fambela ha swi landzelerisa swilo leswiwani ku xikolo a xi sunguli sweswi na a hi ali ti-gram ta tlanga ene ti-gram
a ti pfaleli ngopfu vanhu ku va nga hlayi tibuku mara i ku mintirho leyi vana va yi endlaku a yi landzelela na ha langutisa ku n'wana wa mina u vuya xikolweni u endla yini wa pasa kumbe a nga pasi vatswari vo tala a va swi landzeleri swilo swa vana mhaka na swona ende loko hi ya ka timhaka ta ti-equipment leti tirhisiwaka hi vana exikolweni vana a va xaveriwi ti-equipment teto mara n'wana wu nyikiwa mali ya ku khera leyi n'wi endlaka ku a tlhela a fikelela a thavhene a xava byala a xava khesi na vanghana va yena va tlhe va braya ku tlula van'wina vatswari vo n'wi mi va nyikaka yoho mali yaleyo a va swi fikeleli vatswari leswi fikeleliwaka hi vanhu ni vula loko ni kha ni vulavula so ni vulavula ni ri mutswari loyi a landzelelaka n'wana vana va mina na vona va hlangana na tona ti-challenges na le xikolweni va ni vonela va ni byela ku loko vo n'wana wa wena i endle xo karhi na vana kusuka primary na vana kusuka primary ku ya fika university ende na va landzelela ku ri na sweswi na ha n'wi teka a ri n'wana ku hava lowu n'wana ni n'wi nyikaku freedom na loko hi khoma ti-meetings loko hi khoma ti-meetings na ti-SGB kusuka a primary xikolo xa hangalakani na matimba a ndzi tshama ni muvha n'wana ni n'wi yisa xikolweni xa le henhla because a ni na mali yo fikelela kwalano mara ka swikolo leswi nga kona kwala va pasa va tlhela va pasela henhla just because va landzelerisiwa mintirho ya vona se a ni na ku vula ku n'wana wa chaneleriwa because ku na ti-stages leti va hundzaka ka tona vanhu ene hi nge swi siveli sweswo hi hundze ka tona ni va ni kha ni swi vona ku loyi i tekelele mina loyi loko ni ri laka leswi a ni phungherisa swona se ni ta tsandzeka njhani ku n'wi komba ndlela ku loko u ri laha n'wananga i fanele i huma hi ndlela a wu tsutsumi na mapatu wena hi ku mhani na freedom ya ku ni kule ni ri na kokwani wa mi a nga ri na mhaka na xikolo se mi hi ku na swi lava ku humelela n'wana wa mina ni ta ku komba ndlela ende ni ta ku nyika nkarhi wa ku kusuka hi nkarhi mara kokwani wa n'wina mi va vulavula njhani loko swi te tani a mi va vulavuli kahle ka va swi ri tani khesini nkarhi wa n'wina ngopfu phela hi nkarhi lowu va nga kula hi wona good pat hi nkarhi lowu vona va nga kula hi wona a xikolo